Hello everyone, welcome back to our channel. Ngasi video se mayam da fat loss ohen bagi yam easy amasu effective way ama mayam da share to jage adu assistant pa amasu nupi ani man use to ya ga da way ni adu si way se use to way da ma to koi gym join to ma tau taro amasu heavy weight exercise to ma tau taro adu wi da mayam video se last pem view amasu ngai channel se subscribe amasu share to ko wi ganu Mategi over health and fitness video ke damak मैं हमारे चैनल से सब्सक्राइब तो भी अमसुंग सब्सक्राइब तो बोल रहा मनाक तो लेबर नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस तो वो कौवी गनो मैं हमने ngasi in share to janing wo be ase skipping rope ni aduri thori chongba aduri si yam effective way ni akoi fat loss natra ko weight loss ohen bagi adu natana magi atofa benefit ke asle adu so ngasi makha ta ba video share to jake khoina jumping rope sana ba taraga di akoi metabolism se boost oi aduri fat loss oi be damakta aduna akoi jumping rope sana matam da yam easily akoi fat loss oi bang ngoni aduga scientifically proven oi graba aduri magi 1 hour to 1300 calories approximately burn oi and jumping rope sana bagi yam acho benefit di akoi gi brain adu brain da su yamna good effect oi adu di akoi gi memory power hangat pa adu gi brain sharpness adu ka koina like pa matam da su adu gi improvement oi gani adu skill development oi ba asita natana to pa magi improvement kya su brain da ubo fangani adu gi mamna jumping rope sana ta ba targa di ngasi de sana ba hobiro adu ga additional magi atopa benefit kya so koi action se ubo fangani khona cardio sana matam da koi heart beat increase oi same jumping rope sana ba matam da su koi heart se 3 to 4 times faster oi gani atopa exercise to badagi adu duna koi action da su yam kana ba fangi amasung koi same cardio da fangwa benefit to su koi jumping rope sana ba matam da fangwa ubani asita natana akoi jumping rope sana ba sidi akoi open space natra koi gym join to matau taro yam inexpensive oi ba muk lai raga di natra gym da so koi ne isana homemade so to ya gani adu jumping rope adu thori hai ba se aduga akoi open ground natra small space ama se asi workout to ya gani adu ma'am si se yam effective ama so yam easy way ni fat loss natra to po mai benefit kya su bo fangani ngasi di matanga solution jarage adu ma'am ne any comment oning batara ga su share to biramu aduga channel subscribe the video batara please subscribe and share the video adongi friend amasu collector aduri ma'am na fat loss winning balem batara su ngasi video se yengaga ma'am jumda sum workout to fat loss oi be yagani thank you please do share and subscribe my channel